Jebi ga kažu, ne kažu, nego tako smo odrastali da je kod nas samo promocija loša stvar. Neki bi rekli sramota je pričati o sebi. Međutim, treća od 5 stvari koje će vam pomoći u poslu i životu je upravo to, samo promocija. Naši roditelji ovdje na Balkanu nas neće pohvaliti da nas ne uroče. Neće nas pohvaliti jer misle da to nije u redu da se priča o sebi. Međutim, ako to radite na pravi način, ako to radite sa argumentima i ako se ponašate skladno sa tom pričom svojom i o sebi, onda ta samopromocija će vas postaviti ispred svih onih ostalih koji šute, što bi rekli. Kaže se da kako čovjek dobiva u životu. Kaže, najviše dobivaju oni koji sami uzmu, drugi koji najviše dobivaju su oni koji zasluže i traže, a treći, oni koji najloše prolaze, su oni koji misle da ih to sljeduju pa čeka da im neko drugi to da. Tako je i kod samopromocije. Ako vi pričate dobro o sebi, i drugi će pričati dobro o vama.